Abalandeli bomculo kaMaskandi bababaza ikhono eliyisimanga kuMjolisi oyibiza ngesilo sama-2K, phecelezi ama-2000. Lo mculi osasemncane kubonakala sengathi eminyakeni emihlanu ezayo uzobe sengenhla kakhulu ngengoma. Ikhono likaMjolisi ligcine selenza abalandeli bamaskandi bethi uLusanda kumele asondelana noMjolisi ukuze azothola ukuphekeka ngoba uMjolisi ngathi uvuthiwe ngapha engomeni. Kanti futhi abalandeli bamaskandi bacela ukuthi uMjolisi ayibambe njengoba eyibambile, angabi nazitha lapha emculweni kamaskandi, aqhubeke ababusise ngengoma njengoba enza. Molo